Hello and welcome to our vid about to open jail in Surf Revolt Resistance Final 3. Okay, and now we're going to show you how to do it. Remember to say how. Jump, press E there. Jump and press E. Oh wait. Jump and press E there. And in. Then crouch and press E a lot of times. You see? Var det det? Yeah. Okay. Måske skulle vi lige forklare det bedre. Du sagde kun et sted, hvor du skulle trykke E. Men jeg troede du fulgte efter ligesom sidst jo. Nej, det gjorde jeg ikke. Ui, man glider. Ja, du skal jo bare. 3, 2,